Ja volim francuski jezik zbog zanimljive francuske istorije. Ja najviše volim francusku zbog Eiffelove kule. Ja najviše volim francusku modu. Ja volim francusku muziku. Ja najviše volim francusku kuhinju. Ja najviše volim francuske croissane. Ja najviše volim francusku zbog francuske kulture. Ja najviše volim francuski fudbal. Ja volim francusku zbog lepote jezika. Ja mislim da je francuski jezik koji zaista pruža brojne mogućnosti, da je važno početi sa učenjem ovog jezika što ranije kako bi učenici mogli da iskoriste prilike koje im se nude i tokom osnovne škole i tokom srednje škole, a kasnije ako se opredele znači i da konkurišu za različite stipendije koje daje francuska ambasada. Veoma malo škola u suštini ima francuski jezik i mi to smatramo prosto za privilegiju što imamo u svakom razredu po jednu grupu. Moja deca su već treća generacija u porodici koji uče francuski jezik. Mislim da pruža izuzetne mogućnosti, naravno i školovanje nakon srednje škole u inostranstvu. Svakako Francuski institut je tu da pomogne učenicima, profesorima u bilo koje etape njihovog života. Ukoliko želite da naučite jezik Asterixa i Obelixa, Brigitte Bardot i Victora Hugoa, izaberite francuski jezik.